First isu moram salam chanedi ase amila ka nam do pumang hopa aro moi montistic aro pusti do yungkau aro tobu area laga ase aro moi laga condition aro moi laga life history olap moi ina koi ase first moi tukhya laga family te chunamba pacha ekta ase aro moi education bi moi pharwa chable na pare aro moi 15 years te thaka tamde moi pacha tamde moi handicraft ke mondi kene ena ahai kene achi tak moi handicraft kuri ase ken aro bamboo aro moi khori laga kam moi kuri ase aro moi ena kam kuri kene aha family bi moi itu bra moi chole ase aro moi 2025 te moi ena street award handicraft ken bamboo laga moi paise aro 2025 te moi Mount District Industry Office te moi ke 15 years experience certificate moi ke itu tise to 2026 itur year de moi governor award te moi jable moi ready kuri kina ase aro moi laga kam aro moi laga saman moi ina one by one moi picture de moi ina shoot video pana kine ina dekhai dibo aro itu I nohe kine moi bana saman khanto moi laga YouTube channel te moi suru bra khodam hua tak moi ina ti kine ase etu kibi sable paribo to achi do moi picture de moi panai thaka aro moi governor award ketibile saman moi one by one moi ina update kuri ase etu ki sai kine sab pabo khan moram bra moi ke help kuri dibi aro moi uthai dibi koi kine moi itu request kuri ase de moi laga saman moi dekhai dibo
pulang sau sau fidor laga panai ase de itu pulang sau sau do fidor laga do ina panai de to family members khan kiman chon bra se ase moram bra konba nodun thakilibi subscribe kuri dibi aro support kuri kine ahan ke bi moi bishi kushi pai ase pulang sau sau do fidor laga do ina panai aro ina panai kini opor de aro lal lusi bra ina opor de ina finishing do ina kuri de so konba lagile moi ke kobi moi ina panai dibo